Amakuru atugeraho n'amakuru yemeza neza ko igisirikare cya FCM 23 cyongeye gukora ibitendo bikomeye cyane. N'amakuru avuga neza ko FCM 23 yongeye gukurirwa ingofero na benshi babonye umuvuduko ndetse n'ibitero bikomeye cyane yagabye ku ngabo za Wazalendo. Amakuru aravuga neza ko 23 yongeye gukindagura aba Wazalendo mu gitero gikomeye cyane bari bishoyemo, maze biza kurangira intare za Sarambwe zibahindukiranye aho kuba bakora advance, ndetse biza kurangira bakoze withdraw, maze intare za Sarambwe suko barasa umugenda biza kurangira aba Wazalendo abenshi baguye muri imirwano. N'imirwano yabereye muri groupement ya Bijombo aho 23 yasaga niyariye Karungu ndetse yasaga niyisize insenda ku rwego rukomeye cyane. Igisirikare cya 23 cyongeye kuba kiba nkaho cyari y'amavubi. N'ukuri benshi bavuga neza ko intare za Sarambwe zarakajwe n'umusirikare wa 23 wishwe mu bitero bikomeye cyane. Aho igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutungura 23 muri Plene, biza kurangira iki gitero kigwemwe umusirikare w'intare za Sarambwe ndetse abandi babiri barakomereka. Ibi rero byarakaje aba basore b'intare za Sarambwe barimo barahorera mugenzi wabo umwe, ariko abazendo bamaze gupfa barenga 30. Ibi biraza kuba bigenda bite ko 23 isa naho itari kubabarira izi Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ababibonye baremeza neza ko igisirikare cya 23 cyari gifite umuvuduko udasanzwe Bijombo, ndetse biza kurangira uyu muvuduko utanze ikintu gikomeye cyane, aho basaga n'abari kurimburiza Wazalendo zari zifite n'intwaro bivugwa neza ko harimo iziremereye, ariko biza kurangira izi ntwaro zibaye impfabusa. Wazalendo zishyira ku rutugu zirirukanka, ndetse biza kurangira bitabaye ibyo kuzishyira ku rutugu gusa bazirambika hasi birukanka amasigamana. 23 rero kuza kwitera umugongo ushaka kuyihunga niho uburi buhurire n'ibibazo bikomeye cyane. Yabacanyeho umuriro bikomeye cyane, baratatana abandi barashwiragira, bamaze gushyira intwaro hasi abaturage we ubwabo batangira kubacakira, dore ko bari batangiye kwirukankira mu baturage. Umuturage kubona Wazalendo idafite intwaro ndetse bisa nkaho 23 iri hafi aho, ahita afata izi Wazalendo ndetse bisa nkaho zari zamaze kuba zigira igihunga gikomeye cyane. Benshi mu baturage bavuga neza ko babishimye cyane, ndetse bakagaragaza neza ko 23 umuhate ifite utazaba ubusa. Nigiye benshi cyane bavuga neza ko 23 umujinya ifite bayiciye umwe mu basirikare, bivugwa neza ko ari n'abatoya ndetse badafite ipeti ryo ryose, uretse ko ari umusirikare usanzwe. Benshi bakavuga neza ko uyu mujinya ari umurandurazuzi, bisa nkaho 23 yari isanzwe irwaye izi Wazalendo. Ni ibitero bikomeye cyane biri kubera muri groupement ya Bijombo, ariko benshi bakavuga neza ko n'ubundi izi Wazalendo arizo zikozeho nyuma yuko ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi byatunguye 23 muri Plene, bikaza kuba byakiciye umusirikare wa 23 umwe, aricyo cyatumye 23 rya Karungu, maze izo Wazalendo zikaza kumera nk'iziyahuyeho, iza kuzereka neza ko nta mikino na mitoya ihari kugeza ubu. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo barashinjwa kuba batereranye Wazalendo muri uru rugamba, ariko ibi ntacyo bivuze kuko izi Wazalendo n'ubundi nizo zari zateguye igitero, ndetse bivugwa neza ko zari zabikoze mu rwego rwo kuvuga neza ko zigiye kongera gutungura FCM 23 muri iki gice cya Bijombo. Ariko se byari kugenda bite iyo 23 yongera gutungurwa ko basanze iri maso, maze biza kurangira ibirukankanye ndetse benshi basiga ubuzima? Mubare w'Abazalendo baguye muri ibice bivugwa neza ko abarenga 30 imirambo yabo yabonetse, abandi batorongeye baheze mu baturage, ariko bivugwa neza ko abaturage bitewe n'uburyo bakorana na FCM 23 bamaze kugenda babatanga ndetse nabo bagafatwa ari bazima. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko iki gitero kitazibagirana kuri Wazalendo kuko zabaye nk'iziyahuye, ndetse 23 benshi bibaza uko yari amavubi kuri uru rwego. Iki gisirikare kandi cya 23 gikomeje kwa advancinga mu bice bitandukanye cyerekeza aho ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bakomeje kugenda bifashisha berekeza mu bice bya Poezero kugira ngo babone uko barekura amakompura za Minembwe. Ibi kandi 23 yongeye gusohora itangazo nk'uko benshi babivuga ryerekana neza ko ingabo z'u Burundi ziri gukora ubwicanyi bukomeye cyane. N'ubwicanyi buri gukorerwa Wazalendo, ubwicanyi buri gukorerwa aba basirikare bari ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko abo muri Twirwaneho basigaye bagerageza guhangana n'ibi bitero, ariko bikaza kurangira ingabo z'abarundi ziri kuza kurasa abaturage zibasanze ku butaka bw'iwabo. Ibi kandi bishobora kuza kugira ingaruka n'ibibazo bikomeye cyane kuri leta ya Gitega cyangwa se ya Bujumbura, nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babitangaza. FDNB ingabo z'u Burundi
ziraza gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane nyuma yo kwisanga muri iyi ntambara ikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, aho zisa naho zateye igihugu cy'abandi nk'uko biri kugenda bigaragara. Ingabo z'abarundi kandi zigaragara mu bikorwa ziri kumwe n'ingabo za leta ya Kongo, ni ibikorwa biteye isoni akenshi byagiye biziranga, aho benshi bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi zikwiye gushyirwaho sanction cyangwa se n'ibihano bikomeye cyane bitewe n'uko zitagiye zubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse zagiye zigaragara zikorera iyicarubozo bamwe mu baturage ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri ibi bice. Bamwe barashinjwa gukorana na M23, abandi bagashinjwa kuba abatasi n'ibyitso, ibintu benshi cyane bavuga neza ko bibashyira ku nkeke bitagituma bagaragara mu ruhame nk'uko bisanzwe. Aba kandi bikavugwa neza ko igihe amahanga akomeje kugenda areba M23 uburyo yakongera kugarura amahoro mu bindi bice byisumbuye ibyo yafashe, nibyo bikomeje kugenda bishyira Tshisekedi ku gitutu ndetse bikamushyira ku bwoba bukomeye cyane. Abarwanyi b'igisirikare cya M23 bakomeje kugaragaza uruhande rwo kuba bagerageza gucunga umutekano w'abaturage, by'umwihariko mu bice bitandukanye bakomeje kugaragaramo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya leta ya Kongo kandi gikomeje kugenda kigerageza kwirwana, ariko ntabwo biri kugikundira kuko abasirikare ba Kongo basa naho bamaze gucika intege, basa naho bamaze kuba bagaragaza neza ko nta mbaraga bagifite zo guhangana kuri uru rugamba nk'uko amakuru abigaragaza. Ibitero bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara, ariko M23 nayo ikagenda igerageza kubiburizamo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi cyo gikomeje kugaragaza ko kitazigera gicika intege, n'ubwo bamwe muri bo bakomeje kugenda babagambanira, bikaza guhama M23 amahirwe yo gukomeza kwa divansinga ikubita itababarira mu bice bitandukanye hakomeje kugenda humvikana imiborogo y'izi ngabo. Yebaba Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto alifanya makosa makubwa kabisa katika vita, ibintu bimeze nabi cyane. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akoze ibara rikomeye cyane. Yongeye kwemerera igihugu cya Angola binyuze mu bufatanye na perezida w'iki gihugu cya Angola, uyu nta wundi nyiricyubahiro Joao Lourenco. Uyu yamaze kohereza abasirikari 5,000 ba mbere, ndetse ngo hagomba kuza ibindi 15,000 mu byiciro. Ubu tuvugana ingabo za mbere zageze ku kibuga cy'indege Kinshasa ziturutse hakurya ku butaka bw'igihugu cya Angola. Ubufatanye bukomeye cyane, benshi bati M23 iragatoye. Ibi byahawe umugisha na generali ukomeye cyane, minisitiri w'ingabo, akaba n'umwe mu bafata ibyemezo bikakaye cyane mu bijyanye na gisirikare. Uyu nta wundi ni generali Joao Ernesto dos Santos. Uyu ni umugabo ukomeye cyane, akaba minisitiri w'ingabo w'iki gihugu cya Angola. Aba bose bamaze kuzuza umugambi ukomeye cyane, umugambi karundura wo kuza kurimbura M23. Abasirikare 20,000 ibikoresho nibo bagomba kuza kuri ubu butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana icyiciro cya mbere cy'5,000 cyamaze kugera i Kinshasa nk'uko amakuru abivuga. Inkuru zituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba ziremeza neza ko M23 izi nkuru yari zimaranye igihe kingana n'ukwezi, ibintu benshi cyane batari bazi. Ubutasi bukomeye cyane bw'igisirikare cya M23 bwakuruye amakuru ndetse ngo bwamaze kwitegura ku buryo bukomeye cyane. Benshi bibajije ndetse niba ariyo mpamvu M23 yari imaze iminsi mu birindiro byayo yongeramo intwaro, ndetse ikaba yaratanze umwitangirizwa mu bice bitandukanye bitari bisanzwemo imirwano, kuko ubu tuvugana ibice bitandukanye Kiringi ndetse Bidegu hose M23 yongeye kwirukana ingabo za leta ya Kongo. Runingu, aha hose habereye imirwano. Indege z'igisirikare cya Kongo zongeye guhanurwa ku bwinshi. Benshi bati M23 yari iri gutegura ibi ngibi, ndetse isa naho iri kugira ngo izi ngabo zizagorwe no kugera muri ibice bya Uvira, Ruvunge, Gatogota. Aha hose M23 ntabwo yigeze ihare
kubareka nk'uko amakuru abivuga, ariko kandi bikagaragara neza ko yari yanageze za Karemina, Kindu na za Kisangani kugira ngo izi ngabo z'igisirikare cya Repubulika ya Angola zije gutanga umusada ku butaka bwa Kongo zizagorwe ndetse zizabanze gucibwamo ibice ku buryo bukomeye cyane. Benshi cyane bakimara kumenya iyi nkuru, ndetse inkuru igezweho aka kanya yemeza neza ko abasirikare b'igihugu cya Angola byamaze guhabwa umugisha na Joao Lourenço, perezida w'iki gihugu cya Angola, ndetse ko na Joao Ernesto dos Santos, uyu nguyu nawe akaba minisitiri w'ingabo, bose bamaze kubiha umugisha. Ntabwo bimeze nk'iby'abarundi aho usanga Prime Niyongabo atari kumvikana na General Nevutezi iki gihugu kugira ngo baze kohereza abagabo ndetse n'abasirikare kuri uru rugamba. Inkuru ziravuga neza ko ubu tuvugana mu 23 yabyiteguye, ndetse isa naho imyiteguro yo guhangana n'abo basirikare yamaze no kumenya imibare izaza ndetse n'ibikoresho bazifashisha. Amakuru akavuga neza ko mu gihe benshi cyane bakimara kumva inkuru bashoboraga gutekereza neza ko 23 ishobora kuba igiye mu marembera ndetse igakubitirwa ahareba Inzega, benshi bavuga neza ko ibi bisa naho bidashoboka ndetse bitagoye, kuko 23 yamaze kugaragaza neza ko yafashe amakuru ku gihe, ibintu yiteguye cyane. Intwaro nshya zo mu bwoko bwa 121, izi ntwaro zirasakure mu birometero bikomeye cyane. Izindi ntwaro zikomeye cyane 1255 intwaro nazo zirasa mu birometero bya kure igisirikare cya Kongo cyatakaje ku munsi w'ejo. Izi zose bisa nkaho zari ziri gutegura kuzahangana n'iki gisirikare cya Angola. Uribaza ngo igisirikare cya Angola kiraza kwindirira he? Izi ngabo za Angola ntabwo zifashishije ikibuga cy'indege cy'u Burundi, kuko zisa nkaho zitaza kwindirira Uvira, ahubwo zishobora guturuka mu mpande kugira ngo zihangane na 23. Iza Sarambwe zarahageze, ndetse ibice byose bishobora kuza guturukamo izi ngabo ndetse n'ibibuga by'indege bishobora gukoreshwa. Aha hose 23 ikomeje kugenda ihabombarida, ihasheringa ku buryo bukomeye cyane. Nta mutekano, nta mahoro ari mu gisirikare cya leta ya Kongo, kabone nubwo bazana ibihumbi 100 by'abasirikare. Organization n'imitego ya 23 ntabwo bishobora kwemerera uwari wese kubakura muri ibi bice. Umwe mu basesenguzi bakomeye cyane basesengura iby'akarere ndetse n'umutekano na politike na diplomasi yibanda ku butaka bwa Kongo, avuga neza ko ingabo Angola yazana izari zose zidashobora kunganya umubare n'ingabo zari Goma, ariko 23 yarazihigitse. Igoma hari ingabo ndetse n'ingabo nyinshi cyane zaturutse imahanga, abacancuro ndetse n'ibindi. Igoma habashije gufatwa ndetse guturuka za Sake hose kugera na za Bukavu. Hari abazungu benshi cyane baje gutanga umusada, benshi bakavuga neza ko izi ngabo za Angola atarizo zije gukora agashya n'ibitangaza ngo zirukane 23. Ibi biravugwa neza ko ingabo za Tanzania nazo byavugaga ko zari zoherejwe mu rugo kugira ngo habanze hanozwe amasezerano, nazo zishobora kugaruka, ariko kandi nanone bagashimangira neza ko uyu mubare wose ntacyo uvuze. Umuntu ushobora kuza guhungabanya 23 mu gihe yaba abijemo ni Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe yaba yemeye ibyo Tshisekedi basaba, nubwo bisa naho bigoye. Ubu tuvugana uretse imibare itandukanye, abacancuro baturutse mu itsinda rya Blackwater, abaturutse muri Colombia, abaturutse mu bihugu bitandukanye, abacancuro baturutse mu bihugu bitandukanye nanone byo muri Afurika, ingabo za Kongo FARDC, abarundi ndetse na Wazalendo FDLR, aba bose bakomeje kugenda bakubitirwa hareba Inzega na 23, ariko kandi benshi bagahita bagaragaza neza ko izi ngabo za Angola banyujije mu gakubo atarizo zije gusoza iyi ntambara. Inkuru zigezweho nanone Uvira, ibintu bikomeje kugenda bifata urundi rwego. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakimera kumva ko babonye ramforo y'izindi ngabo, bahise bumva neza ko ibyo basahuraga yaba amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi biherereye mu birombe bishobora kuza gusangirwa nabo, batangira kugira ishyari rikomeye cyane. Abawazalendo bavuga neza ko bazarasana n'izi ngabo zije kubasahura, nk'uko bavuga neza ko nta mahoro
z'amahoro zije kubashakira, mu gihe bavuga neza ko iyi ntambara bayirwaniye kuva mu ntango yayo za Rubaya hose ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Abangaba baje kuba bafatira aho bigeze kugeza ubu ari abaje gusahura, ndetse Abawazalendo bigasa nkaho bamaze kwidekarara ko batazajya kuri front line bari kumwe n'izi ngabo za Angola zoherejwe n'uyu mugaba mukuru w'ingabo w'igihugu cya Angola, ndetse bigahabwa umugisha na Joao Lourenço, perezida w'igihugu cya Angola. Joao Ernesto dos Santos, uyu mu minisitiri w'ingabo nawe general ukomeye cyane. Aba bose bavuga neza ko deal done, byarangiye, abambere bageze kuri ubu butaka. Ibintu rero birakomeza kugenda biba bibi cyane ku butaka bwa Kongo. Birumvikana neza ko uretse Uvira n'ibindi bice bigiye kuberamwo imiripuko karahabutaka, kuko bisa nkaho M23 yamaze no kugenda gutanga umwitangirizwa ndetse inashinga amadefense akomeye cyane. Gusa nanone hahangayikishijwe nuko Angola ishobora kuba ari kimwe mu bihugu bigira ngo indege karabutaka zizi kurwana mu bice bitandukanye, ariko nanone benshi bagasobanura neza ko nta ndege zishobora kugirwa na Angola ziruta iz'abacancuro bari bafite za Goma ndetse n'ibindi bice aho bari barinze uyu mujyi nk'abarinze ijuru, ariko biza kurangira iza Sarambwe zibakindaguye. Amakuru aragaragaza neza ko iza Sarambwe ziteguye uru rugamba ndetse zaruteguye kera, akaba ari nayo mpamvu abakomando karahabutaka baje gusoza amasomo ya gisirikare mu cyumweru gishize icanzu. Nk'uko byagaragaye, abarenga 7350 bahawe umugisha ipeti ndetse bashyirwa mu nshingano zikomeye cyane na General Sultan Makenga, wababwiye neza ko nta kindi bariho uretse guhangana na leta y'ubusambo y'abasahuzi ndetse n'abanyenda nini y'Kinshasa. Ibi byose bari babizi, kuko benshi batangaje neza ko M23 ikoze ibintu bitarigira bikorwa n'undi mutware wose witwaje intwaro ku isi, kuko umutwe w'inyeshyamba ushobora kumurika ibi bikorwa ndetse n'amasomo ya gisirikare abasirikare basoje. Ibinyamakuru mpuzamahanga ndetse n'abandi bose bakaza gustreaminga ndetse bagafata amakuru. Bisa naho M23 yitwara nka leta runaka, ibintu bikomeje kuyiha confidence ndetse no kuba yakora organisation y'ibikorwa bitandukanye bya gisirikare ikomejemo kugeza ubu tuvugana. Uvira yo hakomeje kubera imirwano, Puezero Minembwe hakomeje kuritagurira abasirikare b'abarundi bakomeje kugerageza kuhakuramo M23, nyamara bagasanga yabaye ibamba. Iza Sarambwe zo ntabwo zishaka guhagarara na gatoya. Amadubu yisize insenda arasheringa kuri Wazalendo zigasubira inyuma zirukanka, mu gihe zari zaramenyereye neza ko ziza zirasa nk'izisanzura. Kuri ubu ntabwo ariko bimeze. Imana y'abanyamurenge yaba yatangiye kubumva, ariko benshi bari kuvuga igisirikare cyabo cyarakomeye. Uko M23 ikomeza kugenda yigwizaho intwaro yambiza ingabo za leta ya Kongo, amadubu nayo agenda ahabwa kuri izi ntwaro. M23 igakomeza gusabirwa umugisha n'abamama benshi cyane bahunze ibi bice, bahungiye za Kamonyi ndetse no mu bindi bice, ndetse bahunga iyi mirwano ya Wazalendo. Bakaba bishimiye neza ko ubu tuvugana ibice byabo byamaze kugenda bigarukamo amahoro n'umutekano, isa n'isa bashobora gutaha. Gusa ntabwo baratangira gutaha nk'uko byagiye bigaragara ubwo Abawazalendo bageragezaga kugaba ibitero bikaba bitagishoboka, ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyo cyagiye gikomeza gukoresha indege z'intambara kugira ngo kirebe ko cyabasha kuba cyabimura ndetse kikabakura muri ibi bice. Ku murongo wa telefone twahamagaye abaturage baherereye mu mujyi wa Uvira, batubwira neza ko Uvira ibintu bisa naho ari amahoro, ariko ibiturika byo bitabura ndetse n'amuvuma nyinshi cyane z'abasirikare batandukanye, ariko ngo mu nkengero zaho ho ibintu nibicika cyane. Puezero ndetse n'ahandi harimo ibice birimo abanyamurenge cyane, no hakomeje kugaragara ibitero bya drone z'igisirikare cya Kongo. Yes, nibyo ngwaye ikaze kandi ngwaye na karibu n'amakuru yihutirwa cyane agezweho aka kanya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amakuru agezweho ndakubwira inkuru yihutirwa cyane. Umutwe wa AFC M23 Alliance Fleuve Congo wongeye kwerekana ko udashaka gasuzuguro ka leta ya Kinshasa na gatoya, ndetse bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto utetse
iki gihugu cya Kongo ashobora kuza kwisanga yamaze kugwa mu ntambwe 18. Ubu tuvugana abasirikare barenga ibihumbi 2 b'igisirikare cya AFC M23 na twirwaneho aba banyamurenge bakomeje kugenda baharanira uburenganzira bwabo, bongeye gufata intwaro bamanuka muri Plaine d'Ruzizi bambukiranya berekeza mu bice bya Uvira. Ibi biteje ikibazo gikomeye cyane, ndabikubwira byose ndabifite uko abarundi bamaze gushya ubwoba. Niki gitumye M23 ifata umwanzuro wo kongera kohereza abasirikare muri uyu mujyi wa Uvira mu gihe yari yarawurekuye ndetse n'ibice bihakikije kuri ubu nabyo byamaze kugarukwamo n'izi ngabo. Ibi byose ndabifite cyane, ndakubwira kandi ko bombori sambaratika zikomeye cyane zongeye kumvikana hano neza Igitega ndetse na Bujumbura, aho bivugwa neza ko iki gisirikare cya Repubulika y'u Burundi cyatangiye kongera kumvikanamo ibice kuko bamwe ntabwo bashyigikiye gahunda ya guverinoma cyangwa se iki gisirikare FDNB yo gushora abasirikare umubare ungana gutya ku butaka bwa leta ya Kongo, dore ko bamwe bakomeje gushimangira neza ko izi ngabo hagakwiye gushyirwa nkeya nazo ku mupaka ubahuza n'igihugu cya Kongo kugira ngo hirinde uwakambuka naho ibyo kurwanura urugamba ko bigiye kubamaraho ingabo. Ibi byose byateje umwuka mubi, ndabikubwira cyane. Reka nkubwire neza ko inkuru zigezweho ni nyinshi ndakuzengurutsa mu bice bitandukanye. Rubaya hagezweho iki? Mu nkengero z'umujyi wa Goma bimeze bite? M23 ibikorwa remezo yamaze kugenda igaragaza, imihanda mishya yatangiye gukorwa n'imashini nk'uko bigaragara. Ibi byose ndabikubwira cyane. Reka ninjirire kuri iyi nkuru ikomeye cyane, inkuru nyamukuru yemeza ibijyanye nuko abasirikare barenga ibihumbi 2 barimo M23 ndetse n'abuyu mutwe witwaje intwaro watwirwaneho waharaniye ndetse ugamije kugarura ituze n'umutekano mu Minembwe, ndetse nabo bongeye kwifatikanya na M23 cyane ko baje gusanga icyo barwanira ari kimwe, bose ari uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo. Ubu tuvugana bongeye kumanuka ndetse bamanukana intwaro nyinshi cyane, abasirikare benshi cyane, imirongo yagaragaye ndetse benshi bemeza neza ko ubu tuvugana iki gisirikare cya leta ya Kongo cyari kiri mu mujyi wa Uvira cyamaze gushya ubwoba. Abarundi bose nakubwira, igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kugaragaza ibimenyetso by'uko guhangana na M23 mu gihe badafite za ntwaro zikoreshwa mu kirere zisa naho zabaye iziyanga zikoreshwa aho rukomeye, gusa bisa naho bibagoye cyane. Abarundi bo mu birindiro byabo bashyizwemo bisa nkaho bakomeje kugorwa nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Inkuru ziragaragaza neza ko M23 yongeye gufata umwanzuro ukakaye, umwanzuro ukomeye cyane. Uyu kandi ni umwanzuro wo kugaruka mu mujyi wa Uvira wafashwe mu gihe uyu mujyi wari warekuwe mu rwego rwo kubahiriza ibiganiro by'amahoro, nyamara biza kurangira Tshisekedi akomeje kuvunira ibiti mu matwi. Nyamara mu kugaruka muri uyu mujyi wa Uvira ntabwo M23 iri kugenda gisivile musururu gusa, ahubwo M23 irimo iragenda ikubita amabariyeri ibirimba ahari ingabo z'abarundi ziri mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ibi byose rero bisa nkaho biri kugira ingaruka zikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi. Ibi byose biri kuba mu ngaruka zikomeye cyane zatewe n'uko perezida w'igihugu cya Kongo nze kubahiriza amasezerano y'ibiganiro ndetse amasezerano ya Washington nk'uko amakuru abivuga. Amasezerano bivugwa neza ko mu kuyica ndetse no kuyubahiriza ibi byose yagiye abigirwamo inama na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, dore ko Tshisekedi yari yabwiwe neza ko aya masezerano agomba kuyubahiriza ndetse nawe yamaze kubyemera. M23 nayo yemera kuva mu bice byinshi cyane kuri ubu yamaze no kwigarukiramo, ariko Tshisekedi bivugwa neza ko umujyanama w'umukuru ari perezida w'igihugu cy'u Burundi yamubwiye neza ko adakwiye kwemera ngo ajye ku meza y'ibiganiro nabo bisinye shyamba birengagiza neza ko ari abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo baharanira uburenganzira bwabo. Ibi rero byagize ingaruka zikomeye cyane kuri ubu butaka kugeza ubwo byongeye gutuma M23 ifata umwanzuro wo guca agasuzuguro ka Tshisekedi ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ese biraza kugenda bite M23 ko isa naho ishaka
kongera kubabaza izi ngabo ikazitsinda ku nshuro ya kabiri, amateka kamera nk'aho yisubiyemo. Ibi byose bigakomeza kugenda biba igisebo, ariko ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi bakomeza kuhatikirira umujyi wa Uvira. Ubusanzwe M23 yawurekuye nta masasa avuze, mu rwego rw'uko benshi bavuga ko ari igitutu cya Leta Zunze za Amerika kugira ngo hubahizwe ibiganiro by'amahoro. M23 irabyemera kandi koko iza kurekura uyu mujyi, ariko bisa nkaho ibyakurikiyeho byose Tshisekedi yakomeje kubizambya ku rwego rwo hejuru. Ibi rero biraza kugaragaza ko perezida w'iki gihugu cya Kongo ari we ushaka kuba yongera kwirahuriraho umuriro, ariko benshi mu basirikare ndetse bakomeje kugaragaza neza ko none iyi ntambara batari ready kwirwana. Bisa nkaho M23 ishobora kongera kwifatira uyu mujyi bitayigoye, ari nako Tshisekedi bamwe mu batavuga rumwe nawe, abagabo b'abanyapolitiki bakomeye cyane Kinshasa, bamaze kuvuga neza ko itariki bamuhaye yo kuba avuze ko atazongera guhindura itegeko nshinga, dore ko kugira ngo Tshisekedi yongere kwemererwa kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cya Kongo biraza gusaba amatora ya referendum maze itegeko nshinga rihindurwe kugira ngo aze kwemererwa indi manda. Aba bagabo barakaye, basaze, basize bavuga neza ko ntacyo yagejeje ku bakongomani cyatuma ajya muri izi process zo guhindura itegeko nshinga. Ibi byose biri kumuhuriraho, Tshisekedi agasa naho yenda gutuma umutwe byakubitaniraho na bamwe mu basirikare basa naho batifuza kongera kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko bavugwa neza ko ibyananiranye biba byarananiranye. Ubu rero bisa naho ibintu ari bibi cyane ku butaka bw'u Burundi, naho ntabwo byoroshye kudahuza ndetse no guhuzagurika muri izi ngabo byongeye kumvikana, aho abasirikare benshi cyane b'u Burundi bavuga neza ko barimo barakoreshwa mu buryo nabo ubwabo batazi. Kuru ibabaje cyane yongere gushengura imitima y'abasirikare b'u Burundi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Amakuru atugeraho aremeza neza ko second lieutenant uyu nta wundi ni Ndizihiwe Elimeleki, n'amakuru avuga neza ko uyu yamaze kugandagurwa ku buryo bukomeye cyane n'intare za Sarambwe. Uyu Ndizihiwe Elimeleki ni umugabo w'imyaka 39 nk'uko bitangazwa. Amakuru akemeza neza ko uyu mugabo yari umwe mu bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Uyu yari umutoni cyane, bivugwa neza ko ari umwe mu bagize umuryango wa General Neva. Inkuru zikavuga neza ko uyu yatumwe muri supervision y'igisirikare cy'u Burundi ku butaka bwa Uvira, ni naho yaguye nk'uko amakuru abikeka abigaragaza, kandi bikavugwa neza ko uyu mugabo nubwo yamaze gupfa ariko bitaramenyekana uko urupfu rwe rwagenze, kuko ntabwo yari ari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yari yatumwe kuri ubu butaka, bivugwa neza ko yarahawe misiye yo kuza agasupervisa, akamenya uko ingabo ziri kwitwara, ibyo zikeneye, ndetse akamenya niba hari abakongerwa kuri ubu butaka. Uyu kandi Ndizihiwe Elimeleki, amakuru aremeza neza ko nyuma yo gupfa byateje ikibazo gikomeye cyane mu basoda b'u Burundi. Benshi bavuga neza ko bagenzi be aribo bamugambaniye nyuma y'uko umurambo we usanzwe hafi n'igipangu cye nk'uko amakuru abitangaza. N'amakuru yemeza neza ko nyuma y'uko byamaze kumenyekana neza ko abasirikare bari kuri ubu butaka habwa igihugu cya Kongo, by'umwihariko abarundi baje gutanga umusada batishimye na gatoya kohereza uyu mwene wabo na perezida. Bivugwa neza ko ari umwe mu bagiye bagirirwa icyizere cyo kuyobora ibice bimwe bitandukanye by'ingabo, ndetse agashingwa inshingano bivugwa neza ko ataranakwiye nk'uko byagiye bigaragazwa, ariko benshi bakagaragaza neza ko ku ipeti ye ya second lieutenant cyangwa se sous-lieutenant nk'uko benshi babivuga mu rurimi rw'igifaransa, uyu mugabo inshingano yahawe ndetse n'ibyo yagiye ashyirwamo atarabikwiye. Bikavugwa neza ko uyu mugabo kandi hari gahunda yo kumwongera amapeti ku myaka ye 39 akaba yagera ku ipeti rya kapiteni, kandi bikavugwa neza ko uyu nguyu ngo yahaga perezida amakuru ya hafi aturuka mu basirikare, harimo n'abatavuga rumwe nawe ndetse n'abagerageza kumuvuga nabi. Uyu musirikare w'u Burundi second lieutenant Ndizihiwe Elimeleki cyangwa se sous-lieutenant Ndizihiwe Elimeleki wamaze kugwa kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo, benshi bakomeje kuvuga neza ko uyu mugabo yashobora kuba yarashwe
abagenzi be bamufitiye ishyari ndetse bivugwa neza ko bamwohereje kugira ngo aze kubasuperviza bashyireho igitutu ndetse atange raporo. Benshi bavuga neza ko ari raporo itagira ikikora, nyamara benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko intare za Sarambwe zishobora kuba arizo zakoze operasiyo karabutaka, dore ko yarashwe neza neza yenda kwinjira mu rugo yaracumbitsemo. uyu mugabo yari afite iminsi yonyine 4 kuri ubutaka bwa Uvira. Bivugwa neza ko yagombaga kujya agenzura ibiri kubera ku butaka bwa Uvira bikorwa n'ingabo z'u Burundi mu nkengero zaho, ndetse akamenya uko operasiyo ziri gukorwa ndetse n'ibikoresho ndetse uko ikintu cyose gihagaze ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi. Gusa uyu kandi bivugwa neza ko yoherejwe, bivugwa ko asa naho yari yoherejwe, ariko kandi uyu mukuru w'igihugu akamwohereza mu rwego rwo kugira ngo hamenyekane amakuru y'abasirikare bari guteza abandi umwuka mubi kuri ubutaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba barundi baje gutanga umusada. Uyu mugabo w'imyaka 39 w'abana 2 n'umugore umwe, ubu tuvugana yamaze kuba yagwa kuri ubutaka bwa Kongo. Igikuba cyacitse rero, uribaza ngo byahise bigenda gute hakurya i Bujumbura ndetse na za Gitega. Amakuru avuga neza ko harimo bamwe mu basirikare bakuru batangiye kwigamba ko aribo bagize uruhare mu guhitana uyu mugabo, ndetse bivugwa neza ko babikoze kugira ngo bumvishe perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, uyu wo mu muryango we wa hafi, ndetse akaza kuba ari nawe wamuhaga amakuru y'ibijyanye n'abatamuvuga neza. Ibi rero birateza intugunda zikomeye, birateza bamwe gufungwa, abandi kuza gukora ikimeze nkaho ari ukwigomeka kuri leta. Abasirikare benshi cyane basa naho batishimye kuri ubutaka bw'u Burundi, baragaragaza agahinda, baragaragaza icyuho, bavuga neza ko batewe na perezida wabo wohereje abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Tugeze ubu ntabwo perezida w'igihugu cy'u Burundi aragira icyo avuga kuri uru rupfu, kuko biranagoye, kuko ingabo ziri kuri ubutaka bw'u Burundi ntabwo akenshi azigaragaza nkaho ari nyinshi ndetse ko zikora ibyo zakabaye zikora. Yavuze ko hari abasirikare bakiyohereje gufasha umuturanyi, ndetse nk'uko yagiye abivuga neza ko ngo umuturanyi ari umuzimyamuriro, kandi akavuga neza ko nawe atakishimira guturana na FCM 23. None urucira mukaso rugatwara nyoko. Abo mu muryango we batangiye kugwa muri iyi ntambara. Uyu kandi ntabwo yaraje mu ntambara, kuko mu mujyi wa Uvira rwagati nta bitero bihari ngo byari kumushyira muri risk, ahubwo byagaragaye neza ko yaraje kumera nk'uneka amakuru. Benshi bivugwa neza ko ari nabyo bamuhaye mu gihe we yavugaga neza ko aje muri supervision y'ingabo n'abasirikare ngo amenye uko babayeho ndetse hagirwe improvement yakorwa. Ubu tuvugana na agahinda gakomeye cyane, gusa igihari ni ukumenya ese ni mama 23 yamuhitanye muri operasiyo cyangwa n'abasirikare bagenzi be bamugandaguye nk'uko nabyo biri kuvugwa. Ibi turaza kugenda tubimenya muri aya makuru. Igihari ni uko Diziwe Elimeleki Suriyetona yamaze kwicwa, umwe mu bahafi mu muryango wa perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru ikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, ndetse kiza kuba gifata urwego rundi mu masaha ari imbere. Turagenda tukubwira uko biza kurangira. Ndakubwira nanone ko amakuru atugeraho yemeza neza ko ibikoresho birimo tata z'intambara, ubwo ndavuga nyine bya imodoka by'intambara bigera kuri 12 byongeye kugaragaramo 23 ibikura mu bice bya za Uvira. Inkuru iravuga neza ko 23 ishobora kuba yatangiye kwerekeza mu bice bya za Warikare ndetse na Karemi, nkuko byagiye bigaragara ahandi hari ibitero bikomeye cyane, nyuma ko 23 ibona neza ko yamaze kunegekaza izi ngabo za leta ya Kongo bahanganiye muri umujyi wa Uvira. Turi ko abarundi bananiwe n'abari baje mu bikorwa bindi bari kujya bahura n'uruva gusenya. 23 yongeye kwa divansinga ku buryo bukomeye cyane, ndetse aho benshi bagaragaza neza ko nta gahunda yo guhagarara. Teritwari ya Karemi ubu tuvugana hakomeje naho kumvikana ibiturika biremereye cyane. Ni nyuma yo ko 23 nanone ikoze tombe nk'uko byagiye bigaragara, ndetse benshi bakavuga neza ko 23 nawe uzayihagarika, mu gihe umujyi wa Tushunguti uyu nguyu werereye muri grupoma ya Ziraro muri Karehe nyine, aha naho hamaze kubatombe nk'uko bigenda bigaragara.
Yes, ni inkuru igezweho iri kuvugwa muri politike, umutekano ndetse na diplomasi. Aka kanya rero ni inkuru yihutirwa cyane yemeza neza ko abaturage b'abakongomani babarizwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Tshisekedi ashobora kuza kubasemera akaza gutuma Donald J. Trump utetse igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza kubafatira imyanzuro ikomeye, imyanzuro ishobora no kuza gutuma bamwe muri bo bisanga bamaze kugenda bataha. Ibi bigenze bite? Ndabigusobanurira, turabifite muri izi nkuru ndetse ndakubwira uko Tshisekedi amagambo yakomeje kuvuga akomeje gutuma bifatwa nkaho abaturage b'abakongomani bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abenshi bahari mu buryo bumeze nkaho ari ukwigaragambya, ndetse abenshi asa naho ari kubashyirishamo cyane. Nyamara uyu mugabo yirengagije ko bamwe muri bo nibura 90% bose baba bashyigikiye icyama cya 23. Nyamara aba basirikare b'igisirikare cya Kongo nabo bamaze kugaragaza neza ko perezida w'igihugu cyabo yamaze kugenda arengera. N'amagambo yatangajwe na Tshisekedi bivugwa neza ko yaje gutuma Donald Trump yibaza ku baturage baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abakongomani bashobora koherezwa, ndetse bitewe n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano biri kuri ubutaka bwa Kongo. Tshisekedi akomeje gukora amakosa, ibi ndabyinjiramo nkubwire, ariko kandi sinabura kukubwira ibijyanye n'ibiri kuvugwa. Ibice bya Rubaya nabyo bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, ibice birimo amabuye y'agaciro menshi cyane yiganjemo ya koruta, akaba hamwe mu hagucukurwa menshi cyane ku isi. Bisa naho Amerika yakomeje kugenda agerageza gusinyana amasezerano na Tshisekedi, ibi byose bikagenda byitambikwa no guhindagurika ndetse ahindura imyumvire Tshisekedi, ndetse ukumva rimwe ashaka gukorana n'Abashinwa banahari kugeza ubu, ndetse ubundi agashaka kuvuga ko azakorana n'Abafaransa, ariko ibi byose bikaza kwicwa nuko ibi bice byose abavuga birimo amabuye y'agaciro mu by'ukuri bikontororwa na AFC 23 ari iri gukorana n'amakompani akomeye cyane, amakampani akomeye cyane y'igihugu cy'Ubushinwa asanzwe acukura ndetse agatunganya ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Ubu tuvugana rero Tshisekedi asa naho adafite aho guhagarara, arakira ibyaje byose. Bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yakomeje kugenda imurerega kugeza ubwo ashatse kwitabaza Abafaransa, ibintu bitanashimishije Donald J. Trump utetse igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari nabyo biri gukomeza kugenda bikururana, bigasa naho Tshisekedi yamaze kwijundikwa n'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndanakujyana muri Kivu y'Amajyepfo nkubwire neza ko agace ka Poezero kamaze kwigarurwa na 23 kongeye kugabwa mu ibitero bikomeye cyane n'ingabo z'Abarundi na Wazalendo bagerageza kuhamburiza ingabo, nyamara ziza kubibamba zifatikanyije na Twirwaneho amadubizi ingabo z'Abanyamurenge. Reka twinjire kuri iyi nkuru duhere ku makuru akomeye cyane ari kuvuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuza kuba yafatira abaturage b'abakongomani bari kuri ubutaka ibihano, mu gihe Tshisekedi yaba akomeje kugenda agerageza kubashyira muri politiki, nyamara abaturage baramweretse ko batumva na politiki, nyamara benshi bashyigikiye 23. Nibyo koko, ni amakuru yemeza neza ko igisirikare cya 23 cyakomeje kugenda gikora ibishoboka byose kugira ngo gikomeze kugenda gishyiraho uburyo abaturage bo muri ibice baba barinzwe ndetse mu bice bikontororwa nabo, ariko bikaza kugenda bikomeza kwitambikwa na Tshisekedi amaze gushyira izi diru mu banyamahanga nk'uko bigenda bitangazwa. Nivuga abanyamahanga uze kumva ko abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abakongomani abangaba Tshisekedi akomeje kugenda agerageza kubasemera cyane, ndetse akomeje kugenda akora ibisa naho ari amakosa karabutaka. Ubu tuvugana igisirikare cya Leta ya Kongo gikomeje gisa naho kirwana no kumvisha Tshisekedi ko atarakwiye gushyiramo abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwandiko ndetse no mu magambo avuga, kuko asa n'uri kugaragaza neza ko nabo bari included muri iyi ntambara, ibishobora gutuma bamwe baza kwirukanwa kuri ubutaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi mu magambo ye akomeje kugenda akoresha, yakomeje kugenda agaragaza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika umbikiye bamwe mu baturage, bivugwa neza ko ngo bashobora kuba bakorana na 23. Tshisekedi arabiterwa nuko yabonye imyigaragambyo myinshi cyane y'abaturage baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi nk'Ububirigi n'ahandi, bagiye bagaragaza neza ko badashyigikiye ku buryo na butoya iyi myumvire ya Tshisekedi ndetse n'ibyo ari gukora ku butegetsi bwe, maze biza kurangira aba bose
Tshisekedi abise abambari bama 23 mu rwego rwo kuza kubateranya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibisa nkaho Donald J Trump yarakaye cyane ashobora kuza kubikora nko kwihimura. Bisa naho Tshisekedi n'ubundi we yamaze gushwana na Amerika, kuko benshi barimo baravuga ko uyu mugabo yakomeje kugenda ahindura imvugo, ibyo yerekana ejo akabihindura, agakomeza kugenda agerageza gukorana n'abatavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi byose bakemeza neza ko bikomeje kugenda bimugiraho zimwe mu ngaruka bavuga ko ari ingaruka zikomeye cyane. Ubu tuvugana Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, perezida w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akomeje kwiyamwa n'aba baturage bakomeze kuvuga neza ko we batamuzi nka perezida w'igihugu cya Kongo, kuko nta na kimwe yigeze akorera abakongomani uretse kuza akaza kubamunga ndetse abarya imitsi. Ibije gutuma abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora no kuza kongera gukora imyigaragambyo ikomeye cyane, noneho yamagana Tshisekedi ku buryo bweruye nk'uko bongera kugenda babigaragaza. Nta gihe kinini gishize aba baturage bakomeza kugenda bakora imyigaragambyo bagaragaza neza ko batishimiye ubutegetsi bwa Tshisekedi, ndetse ko bakomeje kugenda bakira inkuru mbi zaba ari kwica ndetse n'ibikorwa bibi cyane ari gukorera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abaturuka za Masisi na za hariya ibice bitandukanye nyine bya Kivu zombi. Abantu bakemeza neza ko ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe yaba ihutiye ishobora kuza kuba yagira ikibazo ikakigirana n'abo baturage Tshisekedi yakomeje gushinja abambari bama 23 ngo nuko bagiye bajya mu myigaragambyo igiye itandukanye. Ibi benshi bavuga neza ko ariko bitaza kugira icyo bihungabanya ku baturage bibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko bamwe bahari nk'impunzi kandi icyo bahunze ntikirarangira. Ni Tshisekedi washakaga kubica ndetse ubateza intambara za hato na hato, ndetse n'abahagiye mu bundi buryo bose babonye ibisa naho ari impapuro zibemerera kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Tshisekedi akaba akomeje kugenda agerageza kuba yafata isosi yabo nk'uko twabivuga akayimena mw'incici. Ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi yaba akomeje kugenda agerageza kwitambika inyungu z'umukongomani aho ari hose. Yebaba we, ibintu bisa naho noneho birangiye ku gisirikare cya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB. Uribaza ngo bigenze bite? Mu mirwano ikomeye cyane irguza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse aho bahanganye ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo zatwirwano ndetse n'uyu mutwe wa M23, hongeye kuba igitangaza gikomeye cyane. Benshi banemeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane. Ubu tuvugana ibintu bibeze nabi ku ruhande rw'igisirikare cya Leta ya Kongo. Uti bigenze bite? Kandi ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagera kuri 65 bamaze kwicwa, ariko siyo nkuru kuko n'ubundi basanzwe bapfa. Ngiye kukubwira igikomeye cyane kimaze kuba muri uru rugamba, maze wumve bibaye ku gisirikare cya Leta ya Kongo n'Abarundi. M23 yongeye gukora ibitangaza mu makuru akomeye cyane yavuye mu iperereza. Abasirikare b'iki gisirikare cy'intare za Sarambwe baje kugwa ku ndake bajya aho bindirira naho basohokera, ni ukuvuga imiryango yose y'iyi ndake. Abasirikare b'igisirikare cya M23 bamaze kuyigeraho. Ibyo bakoze ni ibintu biteye agahinda cyane, bisa nkaho nta mbabazi aba basirikare bagifitiye iki gisirikare cya Leta ya Kongo, ndetse n'aba Barundi babatera babarasa amakompora n'ibikoresho biremereye cyane binyuze mu butasi, ndetse n'itsinda ridasanzwe ry'abasirikare ba M23 bongeye gukora icyo twakita nka maji neza. This is magic. Ubu tuvugana rero abasirikare b'igisirikare cya Leta ya Kongo bahuye n'uruva gusenya, ndetse aho bari kumwe n'Abarundi. Nibyo ngiye kukubwira wumve iyi operasiyo yo kubasanga mu ndake, bakisanga inzira zose ziva muri indake zihagazeho abasore b'intare za Sarambwe n'imitutu y'imbunda ireba neza mu myobo isohoka muri izi ndake, ku buryo isohokamo neza amaso yawe ari kureba mu mututu w'imbunda. Nta kindi wakora ni ugushyira ibikoresho byose wari ufite hasi, ugasohoka ukororinga ugendesha inda, maze ugakoreshwa icyo bashaka.
Ibi bibereye mu bice bibiri gusa hafi na Irundu. Iki ni igice gikomeye cyane abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze iminsi bakubitiramo izi ngabo za twirwaneho kugeza ubwo M23 ifata umwanzuro ukomeye cyane wo kujya kubatabara. Ubu tuvugana hakomeje kugenda hagaragara igisa naho ari ibitendo bikomeye cyane. Reka wumve uko iyi operasiyo igenze ahitwa Irundu na Gakenke. Ahangaha hose ni ibice byerekeza mu Minembwe, ndetse mu kilometero hafi kimwe gusa hari indake bivugwa neza ko ari y'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Icyo iyi ndake yabafashaga ni ukuba bayirimo mu gihe basumbirijwe, ndetse hatagira abaza kuraswa, ndetse n'abakuru muri bo bayobora urugamba akaba ariho baba babarizwa bacungiwe umutekano, ndetse akaba ari naho biregurupa ndetse bagapanga byinshi cyane, kuko hafi n'izi ndake bahafite ikimeze nka baragisi, ndetse bisa nkaho ari aho abasirikare bahabwa warning ndetse n'ibindi bagiye gukora ku rugamba. Ariko nyuma y'uko abasirikare barenga 60 b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bavangavanze kubavangura byagoranye, barasuye muri ibi bice M23 yesi ifata umwanzuro ukomeye cyane wo gukora operasiyo yo kujya kuri iyi ndake neza ihagera hacyuzuyemo abasirikare. Ni indake nini cyane ifite nka metero, benshi bavuga neza ko zirenga 300, atariko ni metero zitari z'ubujya kuzimu n'ubutambike. Uko bacukura indake ifite inzira zigera kuri 3 bo gusohokeramo naho kwinjirira mu gihe baba bugarijwe, maze bakaza gukizwa n'amaguru. Ubu tuvugana izi nzira zose intare za Sarambwe zamaze kuzihagararaho, uri gusohoka arimo araraswa, ndetse abandi barimo barashyirwamo amapingu ndetse bakazirikwa amaboko, dore ko atari amapingu asanzwe akoreshwa mu rwego rwo kugira ngo baze kujyanwa mu bice intare za Sarambwe zisa naho zirimo gukontorora. Ubu tuvugana bitewe n'uko hari abari banze gusohoka muri iyi ndake, intare za Sarambwe zigakomeza gutangira gusa naho zishaka kurasa muri iyi ndake kugira ngo abarimo basohoke cyangwa se banayibatengagurireho. Hahise haba igitangaza gikomeye cyane. Abari basohotse bo bari bagiye bahabwa amahirwe yo kuzirikwa amaboko bakajyanwa, maze abanze kuva muri iyi ndake nibo bahuye n'uruva gusenya neza kuboherezamo amakompura aremereye cyane. Bisa nkaho nta n'umwe ushobora kuza kuharokoka, maze igisirikare cy'intare za Sarambwe cyongera kugaragaza neza ko cyongeye gusa naho kibohoye Irundu bidasubirwaho, kuko indiri yabarizwagamo aba basirikare yamaze gusenwa. Iyi ni indake nini cyane bivugwa neza ko M23 byayisabye imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ihatengagure, kuko abari bayirimo nta bushobozi bari bafite bwo guhangana ndetse gusohoka muri iyi minyobo cyangwa se imiryango y'indake niko twabyita. Byasaga naho utasohoka urasa, ndetse ugomba gusohoka ukororinga, ndetse aho bigera M23 basaba kujya basohoka ikinyuma kugira ngo ataza kugira usohokana imbunda akaba yarasa, bagasohoka bagendesha inda muri izi ndake. Aba rero nibo bahuye n'amahirwe bemererwa kuba bazirikwa bakajyanwa mu bice nubwo hataramenyekana icyo bari bukoreshwe, maze abanze gusohoka nibo basohowemo n'amasasu, ndetse abenshi muri bo nibo bahise bagwa muri ibi bice. Agahinda gakomeye cyane noneho ku ngabo z'abarundi n'ingabo za leta ya Kongo. Iyi ndake bacukuye bibagoye ndetse bibatwara igihe kinini cyane, bumvaga neza ko ari iri kubatabara, ariko birangiye bibaye imfabusa. Niki kiri gutuma M23 mu by'ukuri irimo irakoresha izi mbaraga nakita ko ari imbaraga z'umurengera, imbaraga zidasanzwe. Abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya M23 ndetse na twirwaneho bakomeje gukoresha ubwenge kurusha ikindi kintu cyose kugira ngo babashe kugenda bahagarika. Abasirikare benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza ibisa naho ari bidasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, kugeza ubwo ubu tuvugana igisirikare cya Wazalendo cyo cyatinye bitewe n'ibyo bari gukorera izi ngabo zisa naho zifite experience ndetse n'amasomo atandukanye y'urugamba. Ubu tuvugana Wazalendo zo kongera kuzibona ku mirongo y'imbere ku rugamba bisa naho ari ibitangaza.
Yes, nibyo ibintu birakomeye. Ni umwanya nanone ngiye kukubwira byinshi cyane mu bigezweho by'umwihariko biri kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka kanya amakuru atugera haremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyamaze kwisanga mu bibazo bikomeye cyane. Amakuru aragaragaza neza ko abacancuro baje gutanga umusada kuri iki gisirikare. Aba ni abasirikare biganjemo abaturutse mu gihugu cya Rumaniya nubwo atari bonyine. Ubusanzwe kuri ubutaka bwa leta ya Kongo harabarizwa ingabo zo mu mitwe igiye itandukanye, ariko tugiye kwibanda ku bacancuro barimo n'abahuye n'ibibazo kuri ubu ngubu. Bamwe bamaze gucakirwa na M23 bakaba barimo batakambira General Nziramakenga Emmanuel, umugaba mukuru w'izi ngabo za M23 ngo abe yabashyiriramo ikigongwe maze abarekure nabo bataye nk'uko n'abandi bagiye barekurwa, nubwo hari n'abagiye bagwa kuri ubu butaka. Ubu tuvugana harabarizwa abacancuro bo mu itsinda rikomeye cyane ry'umunyamerika witwa Eric Prince. Iri nta rindi ni itsinda bita Black Water. Iri kandi rirazwi cyane no ku isi hose, ritanga abacancuro, ariko bivugwa neza ko Tshisekedi we bagiye kumwohereza bakamwohereza abasaza basa naho batagishoboye kurwana bakaza, akaba ariyo mpamvu bagiye batsindwa. Haravugwa kandi n'irindi tsinda rikomeye cyane ry'Uburusiya, no mu Rusiya Prigozhin wanitabye Imana mu myaka mike yishize, n'abafite itsinda rikomeye cyane ry'abacancuro nk'uko amakuru abigaragaza. Nabo bivugwa neza ko hari bake bari kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bose n'abacancuro baje gutanga umusada kuri izi ngabo za leta ya Kongo nk'uko byagiye bigaragara. Ubu rero abanyarumaniya bo baje nk'abasirikare n'ubundi, ngira ngo murabyibuka uko byagenze ubwo M23 yigaruriraga uyu mujyi wa Goma igacakira abacancuro benshi cyane. Bagaragaye ari benshi koko, dore ko banasabiwe inzira bakanyura mu gihugu cy'u Rwanda berekeza iwabo mu kimwaro cyinshi cyane, ndetse aho byicajwe hasi bagasakwa. Ibintu byakozwe ku mugaragaro ndetse n'ibinyamakuru mpuzamahanga bihari. Ibintu rero bigaragaza neza ko igisirikare cya M23 ku kijyanye n'abacancuro gikomeje kubasereye cyane. Kuri ubu rero hongeye gucakirwa abandi bagera kuri 12, ariko bivugwa neza ko imirwano yabaye yatumye abagera kuri 4 bahita bitaba Imana, hasigara 8 aribo bafashwe ari bazima. Aba bavuze byinshi cyane mu magambo asa naho ateye impuhwe, ariko bisa naho nta mpuhwe bagifitiwe kuko bakoze operasiyo zikomeye cyane bakoresheje amadrone. Ni bamwe mu bagiye bagaba ibitero bya drone ndetse n'izindi ndege, kuko bakorana n'igisirikare cya leta ya Kongo kandi nibo bashinzwe ibijyanye n'ikirere. Ubu aba bakwiye kuryozwa ibyabereye Minembwe na Mikenke, abaturage baraswamo ibibombe n'aya madrone, ariko bano bakavuga neza ko ibyo bakoraga byose babaga babisabwe n'ingabo za leta ya Kongo. Abakuru bivugwa neza ko leta ya Tshisekedi n'ubundi wari umugambi mubisha wo kurimbura abanyamurenge. Ibi rero biraza kugenda bigaragaza byinshi cyane mu kuri kutigeze kumenyekana. Aba bacancuro barimo baravuga byinshi cyane mu bijyanye n'imikorere ndetse n'imikoranire yabo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Bagasobanura kandi ko na leta y'u Burundi bakorana umunsi ku munsi, ko binjiriye kuri Ndadaye International Airport, ikibuga cy'indege giherereye hariya mu mujyi wa Bujumbura, ndetse ko ari naho bagombaga kuzanyura bataha mu gihe amasezerano bari bafitanye na Tshisekedi yabarangiye. Ariko ubu tuvugana ibyabo bisa naho byamaze kurangira, kuko benshi bemeza neza ko M23 isa naho nta gahunda yo kubarekurana nto ifite, ndetse no kubitekereza ari ikibazo gikomeye cyane, kuko bisa nk'aho iki gisirikare cya M23 aho bigeze cyamaze kuba kibaseriye ndetse cyashaririye cyane. Noneho ku kijyanye n'abacancuro ho ni ibintu bisa naho byagizwe seriye. Ubu tuvugana rero aba bacancuro bamaze gucakirwa, ahubwo icyo kubakoresha nicyo gikwiye kumenyekana, kuko bisa nk'aho M23 yo ubu nta gahunda yo kuba yabarekura na ntoya ifite, ndetse nta mpamvu n'imwe igaragaza icyaza gutuma General Nziramakenga Emmanuel arekura aba basirikare. Uko byagenda kose, amakuru aragaragaza neza ko bagomba kuza kuba bashyirwa ahandi imbohe z'intambara ziri, kandi bo bagashyira mu mwihariko, kuko bagomba kugira byinshi cyane basobanura. Amakuru aragaragaza neza ko aba bacancuro kugira ngo baze gufatirwa kuri uru rugamba, ibi byose biri guterwa nuko igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze gucika intege, ndetse cyamaze kuba nkaho
ko kitagishoboye guhangana muri iyi minsi, ibiri kugira ingaruka ku basirikare benshi cyane nk'uko byagiye bigaragara. Abawazarendo bashyirwaga imbere kugira ngo baze kumera nk'aho babaye ibitambo, nabo bamaze kuvumbura iri banga, ntabwo bagishaka kugaragara, ndetse iyo bumvishe bisa naho bikomeye bahita bakizwa n'amaguru. Aba bacancuro kugeza ubwo baje kugerwaho, ndetse dore ko bo n'ibice byo guhungiramo kuri ubutaka basa naho batabizi, ni ukwisanga baguye mu maboko ya M23. Nta kindi cyo gukora ndetse no kubaza, ubwo birumvikana na M23 yagombaga kubata muri yombi, cyane ko bisa nkaho byari byayisabye imbaraga zikomeye cyane. Ubu tuvugana rero hategerejwe igisa naho ari statement ikomeye iza gusorwa na M23, ariko ubu leta ya Kinshasa yo yamaze gusya ubwoba, iribaza uko amabanga n'imikorere yabo yose imaze kugenda ijya hanze. Bari kugenda batangira uburyo bushya nabwo bugoye, abasirikare babo batarumva imikorere. Ubu tuvugana rero ntago byoroshye, abacancuro bacakiwe, ari nako ibintu bikomeza kugenda biba bibi cyane. Ubu harumvikana ibiturika biremereye mu bice byerekeza mu mujyi wa Baraka. Bamwe bakavuga neza ko M23 ifite gahunda yo kwigarurira uyu mujyi, ariko nanone bamwe bagagenda baca amarenga ko uyu mujyi M23 yawigarurira yagira hagomba kubamo ikimeze nk'ari ukubanza kwirukana ku buryo bukomeye cyane, ikoresheje amakuru y'ubutasi, gakora operation ku ba FDLR babarizwa muri ibice, dore ko bivugwa neza ko abahari batari bakeya. Amakuru agaragaza neza ko ndetse izi operation M23 yatangiye kugenda yirukana bamwe mu basirikare, bivugwa neza ko bakomakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo bari muri ibi birindiro. Byumvikana neza ko ababacungiraga umutekano harimo n'izo FDLR nabo batangiye kugenda abashwiragira. Ingabo z'u Burundi zo mu bice bitandukanye ziracyakukuza ngo zirebe ko iminsi yakicuma, ariko bisa naho bigoye muri rusange, kuko ubu tuvugana harasohoka imibare myinshi cyane y'ingabo z'abarundi bakomeje kugenda abagwa kuri uru rugamba.